Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na redovnu preskonferenciju Stranke demokratske akcije Sandžaka. Danas ćemo govoriti o dijalogu o normalizaciji odnosa Republike Srbije i Republike Kosovo. I druga tema je o realizaciji sporazuma između Stranke demokratske akcije Sandžaka i Stranke pravde i pomirenja o zajedničkom djelovanju i saradnji. Što se tiče prve teme o dijalogu Kosova i Srbije, predstavnici Republike Srbije i Republike Kosovo već godinama vode pregovore o normalizaciji odnosa uz posredstvo međunarodnih predstavnika, sada Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Jedna od ključnih tema je pitanje interesa i statusa manjina, odnosno nevećinskih zajednica u Republici Srbiji i Republici Kosovo. U skladu sa tim, kao parlamentarna stranka, Stranka demokratske akcije Sandžaka, koja u ovoj državi zastupa legalno i legitimno i štiti interese bošnjačkog naroda, uputili smo zahtjev predstavnicima Republike Srbije, predstavnicima, pregovaračima u ime Republike Kosovo, Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj uniji, da se u ovaj dijalog uključi i rješavanje statusa Bošnjaka i Albanaca u Srbiji i drugih zainteresovanih manjina i manjinskih zajednica u Srbiji. Predlažemo da se u dijalogu usvoji jedinstven model za rješavanje statusa Albanaca i Bošnjaka u Srbiji, kao i Srba i Bošnjaka na Kosovu. I to konkretno po međunarodnim standardima, odnosno po odredbama rezolucije 1985 Savjeta Evrope, koji jasno definiše stanje i prava manjina u Evropi. SDA Sandžaka, kao parlamentarna stranka, koja legalno i legitimno zastupa interese bošnjačkog naroda u Republici Srbiji, zahtijeva od predstavnika Republike Srbije i Republike Kosovo da usvoje princip simetrije i reciprociteta za sve manjine, kako ne bi favorizovali pripadnike svog naroda na štetu drugih naroda i u Srbiji i na Kosovu. U tom smislu, Stranka demokratske akcije Sandžaka uputila je pismo predsjedniku Republike Srbije i predsjedniku vlade Republike Kosovo, u kome predlaže prvenstveno našem predsjedniku, predsjedniku naše Republike Srbije, da uradi jedan korak naprijed, strateški korak naprijed i omogući ostvarivanje prava Albanaca i Bošnjaka u Republici Srbiji po najvišim mogućim standardima, kako bi imao pravo i legitimitet da to isto traži za naše sunarodnjake i za Srbe i za Bošnjake na Kosovu. To je naš jedan strateški prijedlog i doprinos poboljšanju ovih odnosa i bržem rješavanju ovog pitanja. Jer što više da Albancima i Bošnjacima Srbija viši standard prava priznatih međunarodnim standardima u Srbiji, ima legitimno pravo da to isto traži i za svoje sunarodnjake na Kosovu. To je naš jedan konstruktivan prijedlog. Druga tema je uspostavljanje realizacija sporazuma između političkih stranaka, Stranke pravde i pomirenja i SDA Sandžaka o zajedničkom djelovanju i saradnji. Danas mogu da kažem da smo analizirali ove rezultate ovog sporazuma, međunarodnog sporazuma i sporazuma čime su utvrđeni zajednički prioriteti i projekti od značaja za brži ekonomski razvoj Sandžaka i poboljšanja životnog standarda za sve građane u Sandžaku.
Prvi uspješno realizovan projekat koji već daje pozitivne rezultate je konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća na programskom jedinstvu koje predstavlja kontinuitet političke ideje na koje je osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće u vrijeme raspada bivše SFRJ. Najznačajniji pozitivan efekat i rezultat ovog sporazuma je ostvareno bošnjačko jedinstvo Bošnjaka na terenu. Oko 70% našeg bošnjačkog biračkog tijela je danas jedinstveno i radi na realizaciji programa i projektima predviđenim ovim sporazumom. Kompletna politička energija i jedne i druge političke stranke koja je trošena ranije na neke uskostranačke interese je ujedinjena na realizaciju programa i projekata od zajedničkog interesa za sve Bošnjake. Umjesto podjela imamo danas na terenu, na našu veliku sreću i zadovoljstvo, posle punih 17 godina, izvanredno razvijeno bošnjačko jedinstvo i saradnju. Jer, kao što znate, što je i normalno, stranački programi su uski i postiču na podjele, na takmičenja, na nervozu, na sukobe, a jedinstveni bošnjački nacionalni interesi obavezuju na jedinstvo i predstavljaju sinergiju svih političkih snaga na realizaciju ovih zajedničkih ciljeva. Sljedeća faza koja nam predstoji kao bošnjačkim političkim strankama u ovoj zemlji jeste zajedničke aktivnosti na motivisanju ostalih bošnjačkih političkih faktora i u Sandžaku i čitavoj Srbiji da se odreknu svojih uskostranačkih interesa, svojih sujeta i koje postiču na podjele i da se priključe u zaštiti globalnih bošnjačkih nacionalnih interesa koji obavezuju na jedinstvo. I time se pojavimo i pred Srbijom i pred međunarodnom zajednicom sa legitimnim i legalnim zahtjevima. I kao parlamentarne stranke, a samim tim i legitimitet dobija Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše političko i predstavničko tijelo da uspostavi, nađe trajno rješenje za Bošnjake u Republici Srbiji. Toliko. Ukoliko ima pitanja. Ja ću jedno. Kako komentarišete izjavu Tandira u kojoj se kaže, citiram, Sulejman Ugljanin i Usame Zukorlić prave probleme tamo gdje ih nema? Pravo da vam kažem, ne znam ko je taj poimenik ko ste vi rekli, međutim, kogod pokušava da omalovaži i umanji bošnjačke nacionalne interese i da svojim, da kažem, peckanjem i provokacijama postiče jedinstvo, taj radi na štetu Bošnjaka i nije vrijedan pomena. Gospodin, da li će uskoro doći do promjene skupštinske većine na Novom odnosno u Tutinu i Sjenici? Jedan od tačaka ključnih sporazuma, jedna faza koja je u toku, jeste uspostavljanje stabilne skupštinske većine u svim gradovima Sandžaka. Prvo, uspostavljanje bošnjačke skupštinske većine, koji će onda zajedno sa predstavnicima srpskog biračkog tijela formirati stabilne skupštine, da kažem, sandžačke skupštinske većine, koje neće zavisiti od ucjena pojedinaca ili nekih stranaka sa 2-3 odbornika. I onda će čitava energija i u gradu Novom Pazaru, i u Prijepolju, Tutinu, Sjenici, Priboju i svuda se skoncentrisati na strateške razvojne projekte. Kako nam se ne bi desilo, kao što nam se desilo sad poplave, koje smo dočekali nespremni. Da smo imali ranije skupštinsku većinu, ne bi dozvolili da je odluka o bezbednosti, o sigurnosti grada Novog Pazara
koji smo mi predložili, usvojena je bilo u Skupštini grada, koja je predvidjela sve mjere za zaštitu grada Novog Pazara, ne samo od poplava, nego i od svih opasnosti koje ide prevozom opasnih, eksplozivnih, korozivnih, otrovnih materija i gasova kroz centar grada Novog Pazara, kao što se desilo u Pirotu izvrtanjem onih cisterni sa amonijakom. Međutim, zahvaljujući želji SDP da vlada ovim gradom, po cijenu štete na sve građane ovoga grada, oni su pod ucjenom velikosrpskih predstavnika u svojoj skupštinskoj većini poništili tu odluku. I umjesto da formiraju civilnu zaštitu, tačan je bio program koliko hiljada ljudi i na kojem mjestu, kako treba da se organizuje civilna zaštita, da se organizuju vatrogasne efikasne službe, da nabavimo sredstva, protivpožarna sredstva, da onemogućimo po toj odluci, da obavežemo sve državne organe, da se onemogući prolazak eksplozivnih, korozivnih, zapaljivih i drugih štetnih materija kroz grad Novi Pazar i druge gradove uopšte, kroz sva naseljena mjesta, osim u poslije ponoćnim časovima, i to uz pratnju bezbednosnih snaga, policije, kako ne bi došlo u opasnost da se desi ono što se desilo u Pirotu i na drugim mjestima. Oni su, da bi opstali na vlasti, poništili jednu odluku od vitalnog interesa za Bošnjake. I svu tu moć, i svu tu snagu koja je bila predviđena tom odlukom, prebacila u drugi grad. Znači, iz Kruševca treba neko da dođe da rešava ta pitanja u Novom Pazaru. To su gluposti. To su gluposti i drskosti. I mogu da vam kažem ovdje da se ne shvatimo pogrešno. Iz ove moje rečenice, nama nisu protivnici ni Srbi, ni srpski narod. Najveći protivnik na Balkanu svih naroda je velikosrpska politika i ideologija, koja je zasnovana na vjerskom šovinizmu, nacionalnom fašizmu i socijalrasizmu, koja je zapalila čitav Balkan, pa uključujući i Sloveniju i Hrvatsku, pa sve do Crne Gore, Makedonije i Sandžaka. Znači, nama nisu protivnici ni Srbi, ni srpski narod, nego velikosrpska ideologija. To zlo. Novi Pazar, u Novom Pazaru vlada velikosrpska ideologija i mi moramo što prije da nađemo, i već su naše ekipe na terenu, rade da se promijeni ta skupštinska većina u gradu Novom Pazaru, u Tutinu, Sjenici, Prijepolju i dalje. Gospodine, želim da spitam još jedno pitanje, ne želim da zapiram konferenciju, ali ima jedna tema, mislim da je važno i životno pitanje da Novi Pazar već 17. godina nakon početka izgradnje zaobilaznice nema zaobilaznicu. Pitam vas kao političara, javnog radnika, bili ste ministar, poznajete sva kretanja. Šta su ključni problemi? Ko koči da se takva pitanja od životne važnosti za grad, bez obzira da li se tiče Novog Pazara nekog drugog, ne riješe za recimo 17 godina, a tiče se 5 km puta? To građani, mislim, i javnost treba da zna. Ko to koči? Šta je prepreka u svemu tome? Velikosrpska ideologija i velikosrpska nacionalna politika, koja je bila oličena u Slobodanu Miloševiću 90-ih, a sada je oličena u Aleksandru Vučiću od 2012. godine pa na ovamo. Ljudi koji su odgovorni za zločin genocida u Bosni, koji su učestvovali u opstavi grada Sarajeva, ubijanju ljudi Sarajevu, šta vi očekujete? Da oni učine nešto dobro za Pazar? Nije moguće. Najviša zabluda je to očekivati da oni tada zvani četnici, zvanično i bili ponosni na to što su četnici, koji su doživjeli 2012. godine novi politički uspon, da oni brinu o Bošnjacima u Sandžaku kada su ubijali rukama svojim Bošnjake u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, na Kosovu. Oni su krivi.
i oni koji su njihovi sluge u Novom Pazaru. Mi ćemo to da promijenimo. Ima ovdje još uvijek normalni ljudi svih naroda kojima je tolerancija i saradnja tradicija u Sandžaku i s njima možemo to da uradimo. Gospodin Lirin, da vas pitam samo, da li ima nekih odgovora, rekli ste kome ste poslali pisma, da li ima nešto ili očekujete li možda? I šta vam je Kurti rekao na sve to? Verovatno ste se njim pričali o tim vašim zahtevima da se uvede taj reciprocitet za manjine i to. Da li on pristaje na to? Da li možda on odbija tako nešto? Prosto ne znamo šta kaže druga strana. Mi smo uputili zahtev i predsjedniku Republike Srbije. Nismo dobili odgovor. Čekamo. Gospodin Kurti je dao potpunu saglasnost sve ono o čemu mi govorimo i da je to u skladu sa međunarodnim standardima. I on je inače složio da je protiv favorizacije bilo kojeg naroda i manjine, nego da se uspostavi nešto, da se taj sporazum riješi na način koji će garantovati trajan i stabilan mir, sigurnost i saradnju na Balkanu, uopšte među narodima. Tako da mi očekujemo svakako da dobijemo pozitivan odgovor i od međunarodnih predstavnika sa kojima su razgovarali naši poslanici. Naši poslanici nakon pisama koje smo mi uputili imali su razgovore sa svim predstavnicima država koje rukovode, odnosno koordiniraju ovaj dijalog. I normalno očekujemo da će se u ovaj dijalog svakako uključiti i pitanje ostalih manjina, jer pazite, predsjednik naše države razgovara. Vodi dijalog o normalizaciji odnosa. A nije riješeno pitanje nas, parlamentarne stranke, Bošnjaka, naroda u ovoj zemlji. Kako će on tražiti nešto za Srbe na Kosovu, ako neće to dati Bošnjacima? Strateški smo predložili, predsjedniče, učini korak, daj Bošnjacima i Albancima ono što im pripada i steći ćeš pozitivnu poziciju da tražiš za svoje sunarodnjake na Kosovu. Svako traženje prava za Srbe na Kosovu, ekskluzivnih prava, a uskraćivanje tih prava Bošnjacima ovdje je izraz nacionalnog fašizma. Ko nije naš, ni on je protiv nas. To ne može. To ne može. Nema ni jedan predsjednik pravo to da radi. Bez obzira kako se on zvao. Svaki predsjednik treba da bude predsjednik svih građana. Obavezao se. Nije biran za srpskog predsjednika, nego za predsjednika Srbije. U tom smislu očekujemo da će on prihvatiti naš konstruktivan prijedlog i hitno pristupiti usvajanju tog modela koji neće da favorizuje srpsku zajednicu na Kosovu, nego će biti jedinstven za sve i to je garant trajne saradnje mira na Balkanu. Oprosti, vi ste tražili riječ. Senatna televizija, Novi Pazar. Govoreći o interesima Bošnjaka, pomenuli ste globalne interese Bošnjaka malo čas na konferenciji. Da li sa vašim koalicijalnim partnerom Usamom Zukorlićem imate konsenzus o interesima Bošnjaka, o globalnim interesima, kako ste ih nazvali, s obzirom da na njegovoj posljednjoj konferenciji i posljednjem javnom istupu nismo stekli utisak da podržava sve što vi kažete i radite, a naročito nemate zajednički konsenzus prema u odnosu na republičke vlasti ove države. Hvala. Interesi političkih stranaka su usko stranački interesi. Koalicioni interesi sa vlastima u Beogradu ili bilo kojoj državi, to su opet uski stranački interesi. Svaka stranka zadržava pravo na svoj identitet, na svoje lične nacionalne interese, međutim, ovo što ovdje piše, a zove se Sporazum o zajedničkom programskom dijalogu i saradnji, koji postiče stranke, obavezuje da grade bošnjačko jedinstvo na principima očuvanja
kontinuiteta političke ideje Bošnjačkog nacionalnog vijeća na kojem je vijeće osnovano i obavezuje stranke o svom zajedničkom djelovanju na sprovođenju, ovdje kaže, sljedećih političkih prioriteta u radu. To je naša zajednička stvar. I mi samo o ovome možemo s njima da razgovaramo, a sve druge stvari, to je njihovo lično pravo, kako će oni graditi svoju političku poziciju i svoje koalicijne odnose. Mi nemamo pravo da ulazimo u način rješavanja njihovih koalicijnih odnosa u Beogradu. Mi razgovaramo samo o ovim stvarima. Ovo što piše ovdje, ovo je dovoljno za narednih 50 godina da Bošnjaci da postiče i da održava bošnjačku državu. Nama je, kad se tiče gospodina Zukorlića kao predsjednika te stranke, važno da je on saglasan sa svim što piše ovdje i da svi naši članovi na terenu, naše biračko tijelo, zajedno već rade na ostvarivanju svih ovih 20 tačaka i svih 8 globalnih projekata. Znači, na tome treba još mnogo dugo zaraditi. I predlažem vama, kao novinarima, da poklonite višu pažnju zbog javnosti koju informišete o onim stvarima na kojima se slažemo, na kojima Bošnjaci zajednički rade, nego na osnovu nekih stvari koji neki novinari, zlonamjerni novinari u Beogradu izvuku iz konteksta. Prema tome, verujem da gospodin Zukorlić ima podršku svog biračkog tijela da radi na ovome. I radit ćemo dalje. Planirate li ili razmišljate o tome da na buduće lokalne izbore izađete u koaliciji sa SPP-om ili samostalno? Mi imamo više mogućnosti. Kao što znate, razvoj situacije će učiniti da nastupimo onako kako ćemo dati postići najbolje rezultate za Bošnjake i za građane Sandžaka u cijelini. A to je kako ćemo izaći onako kako procijenimo da je najbolje da postignemo stabilne skupštinske većine u svim gradovima Sandžaka i zajednički sandžački poslanički klub u Skupštini Srbije. To će nam biti cilj za naredne izbore. Kako ćemo to da ostvarimo, vidjet ćemo. Uglavnom, sad je nama najviši problem. Kako da spriječimo smutnju koju vladajući režim pokušava da unese među naše građane raznoraznim pričama, raznoraznim, kako se to kaže, smutnje. Vladajući režim živi od smutnji i mi imamo najbolji odgovor na sve to je postizanje jedinstva građana, Bošnjaka prvenstveno, a kasnije svih građana na terenu, u Sandžaku. To ćemo raditi. Znači, radit ćemo od danas do izbora to, i na izborima. I mislim da ćemo za iduće izbore postići da izborni rezultati unaprijed garantuju stabilne skupštinske većine. Bilo da izađemo pojedinačno ili da izađemo zajedno. Ali nam je cilj da izborni rezultati garantuju stabilne skupštinske većine.